Suway ta kanita. Kahapayan mo kuma. Halis ko kita nyo. Ihira ko siya yun. Nagkaya dari pagkakamus na sila ng isa bidada. Suwang kamu na lang, suwang kamu na naman naman. Kita kamu na nung nalilig ko lang, matawag pa lang. Ano yung pangalan?
Ang inilidang yan. Jijan, kanina kayo sumambay kayo may nadang. Ay, Jijan. Lakit tayo. Jijan, okay. Jijan. Ano yung naman Jijan yan? Susunod si Jijan. Oh, ngayon tayo ito paringan. So, ano na nakarata? Jijan. Oh, Jijan. Jijan. Jijan, isa. Jijan, dua. Jijan, katunga. Jijan, buat mo na siyang tunga. Okay, ito, mayroon ni Jijan. Okay, mayroon ni Jijan. Akin ni Jijan yan. Jijan, kanina kayo sumambay kayo may nadang. Ay, Jijan. Lakit tayo. Jijan, okay. Jijan. Ano yung naman Jijan yan? Susunod si Jijan. Oh, ngayon tayo ito paringan. So, ano na nakarata? Jijan. Oh, Jijan. Jijan. Jijan, isa. Jijan, dua. Jijan, katunga. Jijan, buat mo na siyang tunga. Okay, ito, mayroon ni Jijan. Okay, mayroon ni Jijan. Terima kasih.
tiulang hibun, tiulang hibun, tiulang tahun bayang, tiulang hibun. Ini yung pengajian nila kuliwan itu kan pengalayan umau. Bawa di Planting Rice, dalam Panadol. Lola na may lang nasa ito. Okay, tupag-tupag yung magbalik! Tupag-tupag yan, tupag-tupag yan. Boleh datang kita. Planting rice.
Allahu Akbar. Berikan tepuk tangan yang paling kencang. Namun nanti, nasi waktu ini saya mau ngomongin kamu. Dulu kita sementara semua kita sawatna. Asal mau masak nasi. Dulu nanti. Ini kayak sebenarnya semua belum pada ngomongin kamu. Kalau disebut kamu simpan tentuan tidak sempurna. Ulungin aja, oke ya? Ulungin aja. Oke, itu Musik.
Ikaw
Thank you.
Ayo
Tutulawa. Tutulawa. Jak pikiran ko. Ay, uno na siya. Okay, yan ay muli kali ang kit. Yan ay muli kagapang. Kamu ka nagyapang na hindi, ba't yun ka organ? Pila daw pila. Uno na isang.
Brad! Oh, Brad! Oh! Yan yung bara-bara. Bangay mo ba yung mga kami bara-bara na yung kapitlain ko? Let's go! Let's go!
Jangan main sini, dia orang mana?
Pagkasilasan ay kumaharap si mga pitna nila. Ikaw ra way dugain kalasan ko paupuhan in mga piyag janjian di lupahon in mga liyabaya. Hakot pasusiyang dalang tiyahanan sin kita daya kamatay ra intutuwa kasilasan ko kaimo subay ayaran mo tulungan ka kaya sambil mugtuin na Pasko. Lumaas na pataptapo in pagkasilasan in kamatay dumatungga para way susunan sin kita naglalasan kasilasan ko kaimo subay ayaran mo unungan ka daya sambil mugtuin na Pasko. Kasilasan ko kaimo subay ayaran mo unungan ka daya sambil mugtuin na Pasko. Unungan ka daya sambil mugtuin na Pasko.
Bukan yang Syari tadi kan?
Oke, jadi mga hati, 5 sa nangyot, tungkol sa ng pulang doang